twirwaneho cyane. umuturage ni kwisonga, umusirikare kakamavu kamirifu kukirindi. Ikaze kuri aya makuru y'umugoroba. Amakuru yacu reka tuyahere hano muri ville ya Minembwe yiriwe neza, abaturage biriwe neza, abahinzi bahinze, wiriwe munka yiriwe munku nyine arahinduye, n'amasomo yose yize, uko niko ville ya Minembwe yiriwe. Hirya hose amarembo yose muzi duhora tubabwira ay'amadubu adutambamiye, nayo yiriwe neza, imbunde ziracyariho agahema tizirapfukugwa, umugenzi baratwikurura kugira zitangire zigire gute, zohereza imiriro zigume zigire gute, zikungute. Urumva amarembo yose na mahoro, amaduba ahari aguwe neza, na mata no gukura inka mahembe, no gukomeza kubungabunga umutekano w'abaturage. Reka tugere muri Mikenge nayo ni nkuko nayo mbabwiye, nayo yiriwe neza na mahoro, Bijabo nayo yiriwe neza na mahoro, amadubu amerewe neza, intare zimerewe neza. Tuvuye hano Bijombo yiriwe gute? Bijombo nayo nuko imeze, nurakoze cyane kubivuga kabisa. Ahantu uko tumeze hano mu Minembwe, ukazamuka Indondo yose, Rurambo na Bijabo hose uyu munsi reza amahoro, ariko biteguye ibitero. Reka nibyo bitero sinabivuzeho kuko hari aho byateguriwe, niho tuza kugaruka ku bitero. Ayo marembo yose mbabwiye, ubu mbabwiye uko ari amahoro, ariko yiteguye ibitero. FARDC ubu nyine ngo yo kubera ko ananiwe intambara cyane, iyo ngo isigaye ari abikorezi b'abarundi. Reka tuvuye hano mu misozi yacu miremire twike Uvira, iyo ibitero byateguriwe na General Gasita. Reka tuyave imuzi tukuru ya Gasita, yo gutera bene wabo, yo gutera ababyeyi, yo kumara ubwoko, yo kumara abavandimwe. Hari ya Uvira byagenze gute? Gasita urabizi kugira ngo confirme ko ari General wa Kongo, nuko agaba igitero hehe wow. Urumva muri ubwo rwego rero ibyamyivuga bagatanyiragiye, turamwanze n'umunyarwanda ibiki, urabizi nawe. Babanje bafashe abandi bagira gute, basunika hehe Kinshasa. Mwe muzana uyu nawe aje kugira gute, aje kurasa babo. Aha rejo Gasita aragenda avugana n'ababembe, avugana baba bose bo mu Mushasha, arabwa ati njewe n'amafaranga ndemera nyashoremo, njewe munyamurenge uvukire yo mu Minembwe, inzira turama duca mu bibogobogo ndahazi nihi wacu. Aragenda bapanga izo gahunda z'ibitero. Ejo nibwo abantu bose biri bafata minisyo zabo, amasasu yo tuvuze minisyo na amasasu, imbunda ziremereye, amasasu ahagije, drone sasa ziraguruka nazo ziraguruka. Bafata fosi irimo ni bataye y'abarundi, ica umuhanda kata hasi, izazamuka karengera hehe mu Rugezi. Bafata abandi bazamuka barengera hehe mu Rurambo. Bafata abandi baje guturuka mu misozi ya Kamanyu. Ayo makuru ni amakuru yizewe, amadubu ari maso, izo nzira zose arazizi. Abandi nabo bazamuke Kirungwa, baze barengere za Mitamba. Ona Mitamba ni nkaho bamaze gufata nka base iravita ya bino bice byose za Rurenge, za Bijombo, za Gipupu. Bazamukira aho ngaho n'amasasa azaza kurasa Mikenge. Ejo nibwo FARDC yagize gute, yagiye kuyatora, yagiye kuyafatira hariya mu Mitamba. Ko niko bimeze. Ayo marembo yose uko muyazi yose yiteguye, ziriya 12 ziri hafi gucira umuriro. Ibishashi amadubu nayo aricaye namerwe menshi kuko akayira kose karazwi aho bazaturuka hose harazwi. Uko niko bimeze. Ejo gahunda yararangiye yose ya Uvira yo gutera Minembwe, bagatera Mikenge, bagatera Rugezi, bagatera Rurambo, bagatera Kwirumba. Uko niko bimeze. Nagahwera donc Nampugabo, Minembwe yose irazingiye. Mikenge ni nka operation zitatu zine, ari operation ya Rugezi, operation ya Minembwe, operation ya Mikenge na operation ya Rurambo. Uko bijabiyo urabizi ko barayitinye barazimije. Uko niko operation yagenze ejo. Abantu bose bafashe ibikoresho byabo, abarundi barazamutse bungana n'abazalendo, FDLR na FARDC, biteguye kuja gutera aho ngaho. Kibaze se nibo bwa mbere biteguye?
amadubu se hari icyo byatwaye kuvuga ngo ibitero birazamutse kuko n'ubundi baje bazi ko baje guhangana n'ibitero urumva gusa hari ikintu Imana yadukoreye tuzi neza indi rafitaye cyane yani rafitayemeje kabisa. Urakoze cyane tugezaho amakuru y'ejo yo gutanga ari amasasu na ziriya mbunde zo kuza kurasa iwabo ku bagasita iwe yiyambaje bariya arababwira mwebwe muje kumarira ababyeyi baje mumenye ko ndi general wa Kongo ndi general wa Kongo nitangiye igihugu ca Kongo mubaze muje kundimburira iwacu hashire yatanze n'amafaranga menshi amafaranga menshi yahamagaye Yakutumba abwira Yakutumba wowe uziranye n'abari abantu ba Fizi utangiriye hirya haje imisisi uhamagare bara bose mukorana bara bazalendo baze ibo tubahe amafaranga bagura ibirato ateni tubahe n'amateni masha n'ifaranga zo gusiga mungo n'ifaranga zo gusiga mungo baje kunda sirimuhira hari muhira kabisa ababyeyi ko barashaka ndambiwe no kugira ababyeyi ndambiwe no kugira ababyeyi ndifuza ubupfubyi ngirire vuba ndabaha n'imbunda n'amasasu menshi bamwe ari amazamukira bibogobogo abandi hano kuri Mugera abandi hari ya za Rugezi za Kikakika abandi hano kuri Point Zero bazamuke bose baje muri Minembwe abandi Rurenge bazamuke barase bari abanyamurenge mbemeze ko jewe ndi umugeneral wa Kongo witangiye igihugu bira mwemere uko jewe turi kumwe namwe muri gahunda ndabanza n'icabo tuvukana bicira bo tuvukana ayo niyo makuru ya General Gasita n'amafaranga menshi nyine yatanze muri uyu mushasha tuvuye hariya ibuvira tukagera Kinshasa na yahavugwaye tutaraje Kinshasa tubanze dukubitira i Burundi naho uziko intambara yo mikenke yakoroze Burundi intambara yabere mu mikenke iteze ikibazo i Burundi barabakunguse umuofishe waje w'umurundi wari yoboye intambara ya mikenke ubu ngo barafunzwe Bujumbura utaziziki umugabo w'abandi yaraje mashike hariya ahurira n'amadubu afite amerwe urumva bari barasuhurutse bakeneye gukunguta nabo bakumbuye bamwe fande mitabu barakoma mu mashati murekera abo bantu nabo n'abakongomani n'abaturage urumva uriya mu office wari umwungirije yo yaguyaho urumva uriya nawe aragenda mu biri baye kuza kwa mwinshi arigendera abo n'umucika mututu n'umucika dubu urumva aragenda ngo ashike ngo ati nkomere nyinshi nabiguye se ko abari bari mu isoko bari bagacye bagasanga abantu bararambitse uyu yarasinziriye uyu yari mu biki abarundi hariya nani ifumbire y'abarundi ni nyinshi hariya ngo arangize ati nkomere nyinshi barapfa benshi ngo arasubira aritotomba urumva areba tse kuva i Bujumbura na hano mu mikenge turashaka iki kugira ngo dufushe basikere bangana gutya turashaka iki ubwo we nterabyize gahunda y'idolari barafata barabika wovuze iki kwanza yo kubera kutapfuye ngo baduhande amafaranga erega gupfa kwanyu nizo faranga z'igihugu niyo bije y'igihugu ingengo y'imari y'Uburundi n'abasirikare ninga kujya babwiye ko president wabo yakeneye kubagabanyiriza no muri Kongo abantu babaye benshi akeneye kugabanya urumva i Bujumbura nuko bimeze intambara y'imikenke yabaguye nabi bituma basubiranamo tuje Kinshasa Kinshasa iyo iri joro ni gutazagenza Kinshasa inzu ya Zarias yatewe urumva nyuma yuko bakubise ku madubu bakubise ku ntare bagakubita ahantu hose birananirana bagiye kurwana n'inzu aho umugabo n'umugore bashwanye mu nzu umugabo w'ubwoba aza kubita inkingi inzu nayo ijemo inzu gabaye u Rwanda ni ikibazo ni Rwanda ushaka gusanga inzu ya Ruberwa yarayitewe inzu ya Ruberwa yarayitewe rwose abarinzi abantu barimo urabyumva nawe inzu yarituwe abo bantu bose ukwezi ngubu barafunzwe kandi bari abantu urabazi uribuka kandi bigeze gutera ambasade y'u Rwanda bo baza ntibaza batera ngo bagiye gufunga uku waciye kuri disha yacomoye ibati agashogora tapi iri mu nzu hasi akazi portaye bagatwara ni ukuvuga ngo ubu ngubu bimeze nabi kuri
uriya nzu ya Maître Azarias Ruberwa n'abari abantu bandi bari barimo. Nyamuneka abafite mu bushobozi bwabo bagatabaje bari abantu ubuzima bwabo buri ahantu habi. Baranayinywera baba muri byinshi se barayinywera araco muri dirisha jane mu kabara afate portail agwatiriza afate ni urava mu gipango cy'umuntu umugabo nkuri harimo ibintu byinshi ni ya gahunda yo gusenya umunyamurenge wese basenye izi murenge zirashira none bagiye kwataka n'iziri hehe ziri Kinshasa. Nuko abakunzi bacu amakuru yaranze akarere kacu nuko ameze ibitero biri hirya no hino ko birisuganya zafashe amasasu imbunde amafaranga urumva bameze neza kubaheza ifaranga nukubacomeka courage muje kwica vuba ariko abakunzi b'imurenge ntimucike intege kuko amadubu ari maso ntasinziriye kandi yo nyine yarabyivugiye yavuze ko nta n'umunsi n'umwe tukanabitekereze ko bashobora gusinzira ngo umwanzi ngo bace muri humye kujya bavuga natwe ubwacu twicyana mu Minembwe ntabwo badufite natwe mwe mwicaye pembe muhumure amadubu azakora akazi kandi turabizi uko azabashimisha nk'ibisanzwe gukunguta nibyo biyemeje gupfa kugira abandi babeho nibyo biyemeje. Mukomeze muhadukorere turabakunda ijoro ryiza abandi amanywa meza.